Dragi ljudi, evo. Čekaj. Dragi ljudi, evo mali room tour. Da vam pokažemo gdje se mi upravo nalazimo. Kao što sam rekao, evo, ovo vam je Riverside. Taman smo se spremili da izađemo vani. Evo Hani, mahni. Ovo nam je neka mala spavača soba. Nije loše. Poprilično je povoljno bilo. Mi smo evo krenuli van, ovo je ludilo hrane, smo nakupovali. Naravno, ništa bez radnog stola. Ovo je ali čudno. Evo imaju lavabo i tako da je bukvalno spavač u sobi, a vam im je banja. Znači WC i tušu jedno. Tipično ono američki. Da izgasimo svjetlo. I idemo, sad ćemo mi sići dole. I to bi bio mali room tour. Evo, povešćemo vas i malo da vidite kako to izgleda u hotelu. I malo ćemo prošetati do auta. Da vam pokažem kakva su to auta ovdje u Americi. Hana, jesmo li mi spremni? Ja ništa ne vidim što bi nam još trebalo. I ja mislim da imamo sve. Ruksak uzmi. Ja ću malu. Otvorena vrata i idemo. Samo sve da pogasimo. Ništa, sve će to. Tu, hajmo. Tako je. Evo. Zgasla televiziju. Kojim kartama? Aha. Dobro si pitala. A dobro, uzeli bi. Ključ od auta je film. Ključ od auta je kod mene. Evo ovako vam to izgleda. Mislim, standardno. Kod svaki obični hotel. Nema šta. Hi, good morning. Jako ljubazni ljudi, generalno. Jučer smo imali... Koliko su nas puta ljudi pozdravljali ovako na ulici? Ja mislim 3 puta. 3 puta. Znači, ljudi koji u životu nisi vidio, dođu i pozdrave se. To primjera radi nema baš u Njemačkoj. Šta kažeš ti, mala? Ima to u Njemačkoj? Nema, jel de? Nema. Nek si ti uzela da nam grizeš. Kako se tebi, Hana, čini ovo do sada? Daj malo, pričaj za Raju. Sviđa mi se pravo. Ja sam mislila da je u filmovima sve dosta pretjerano, ali čak boje su tako ko što ih čovjek zna iz filmova, tako da meni se dosta pravo sviđa. Šta te to stid nekako pred kamerom kad pokazujem? Vidim ti po očima nekako se postidila. Ne mogu da gledam, ne? Ne možeš da gledaš, strah te. Eto, dragi ljudi, strahima se. Evo nam je lobby. Ana, morat ćeš nam otvoriti. Good morning. Ajmo. Opala. Boga mi hladno je. Boga mi nije za bez jakne šetat. Friško, nije za bez jakne. Nadam se da nam je auto još tu i da nije dobilo kaznu, pošto, eto već, jedno sat, 2, mislim da parkiramo bez da smo platili cent. Ili dolar, ili $5, ili $10. Vidjet ćemo. Evo malo kako to izgleda. Taj Riverside. Baš ono tipično. Američki, trava. Zalivena, pokošena. Onako kako treba.
zgrade su one baš... Ne znam šta da kaže. Auto nam je tu. Auto nam je tu. Eno ga dole, Anči. I vidiš, ovdje piše samo je ovaj znak. To treba da znači da je valjda fajn da ga sad parkiramo ovdje. Malo sam se jučer prepao da vam kažem iz razloga što je to ono kao piše samo subotom. Ali znam da se u Americi svugdje negdje taj parking nešto plaća pa me ono... Ali da vidite. Da vidite. Auto, ovo nam je auto. Stvarno. U Americi je sve već. Ovaj je već rekao da ima koronu. Nije, ono što je interesantno je da stvarno ovdje već pored Riverdale ima grad koji se zove Korona. Baš su ga skontali. I ovo vam je to. Ogromno auto, znači stvarno pravi kamion. Ja inače vozim malo manja auta, nisam navikao na ovo veliko. Mada sam učio voziti na kombiju. Često smo znali, kad smo preko organizacije negdje putovali, kombi rentat. I eto. Evo ga. Samo se otvara. Moral bi mi Hana ovako nešto uzeti. Stvarno, mogu u 3 kolica stati, a ne... Češće da igramo bingo ili loto. Jo. Pa dobro, nije ovo skupo toliko. A koliko se ja te puta rekao, ova Kalifornija meni liči baš na Barceloni i Kataloniju. Mislim, nije džaba Katalonija, Kalifornija i kada sad evo ovo gore pogledate. Ne mogu ja ovo zoomirati, nažalost ne mogu. Isto kao u Barceloni, boga mi. Tako da ko je bio u Barceloni, zna kako Kataloniji, u ovoj, Kaliforniji izgleda. Ništa, dragi moji, mi se vidimo poslije i doviđenja. Danas smo došli u takozvani Joshua nacionalni park. Joshua Tree nacionalni park koji je dobio naziv po ovim čudnim nekakvim drvima koji on nazivaju Joshua Tree. Ne znam čovjek ili ovo kaktus ili palma ili nešto između. Mnogo interesantno moram reći. Stvarno mnogo interesantno. Prvi put, evo da vam priznam, prvi put sam u jednoj pustinji. I kao što naziv kaže, pustinja, pustara. Nema baš puno za vidjeti. Ma eto, ima nekakvih životinjica. Mali zečeva, nekakvih čudnih. I tako dalje. Mi smo ulaz platili jedno $30. Kao što vidite, evo prolaze ovdje nekakva auta. Jer je to nacionalni park, eto takve prirode da se može kroz njega da vozi i tako dalje. Evo guštera. Evo guštera, dole se sakrio. Jesse Gušterčić. Međutim, mnogo interesantno. Mnogo interesantno. I ovo vrijedi vidjeti. Međutim, kad sam već kod puste, ja sam stvarno očekivao da će to biti toliko vruće i tako dalje. Međutim, evo, boga mi, ja sam morao jaknu obući. Puše ovdje fino. Znači, ako dođete u februaru, martu, jaknu ponesite. Primjera radi, vjerovatno ako dođete u augustu, ne dolazite. Ne bi vam to bilo najpametnije. Hajmo malo vidjeti šta još gore ima. Anči, ja ovdje malo da vidim šta gore ima. Šta ću? Hajde. Baš interesantno sve ovo.
Ovaj skuplja smeće. To da gledam, ima neki lik dole. Prilazi nam auto. Vidim šta radi, Bog te ljubio. I vidiš, i ovo treba ovdje paziti. Ima oni otrovni zmija što klepeću, ali ne na nulama, nego repom. Repuše. Mada mislim da je za njih je hladno. Mnogo lijepo. Mnogo lijepo. I ovo je nešto što vrijedi vidjeti i obići. Mada, moram priznati, haj nije baš ovako. Ali malo me podsjeća na našu Hercegovinu. Ono kamenjaru. Gore iznad Stoca kad se čovjek popne. Pa ničega nema, samo eto ta neka pustavlja. Eno, mala. Halo Hanči! Mahni ljudima! Lejna! Lejna! Halo! Agu! Ha! Ništa ona. I tako, eto. Uglavnom, snimim vam još ovoga. Pa se čujemo. Pravom pustinjom. Znači, ovo je strašno. Moram paziti kuda hodam da ne naleti na kakvu zmijugu. Ne bi dobro bilo. Evo. Malo da vam pokažem. Šta ovdje sve ima. Mislim, vrlo interesantno ovo je jedno iskustvo koje obavezno morate da iskoristite kada ste ovdje. Svakaki stvari ima za vidjeti, ima nešto puno rupa. Sve ima nešto strah, bili prošao tim rupama. Nekakve tragove raznih životinja, još sad kad me puma ovdje pojede. Evo, malo da šetamo. Mnogo interesantno. Stvarno. Mnogo interesantno. I što je ovo? I onda čovjek odmah padne na pamet. Zamislite kako je onim ljudima bilo koji su ovdje putovali sad ka zapadu i svašta nešto te dočeka, a nemaš vode i ovdje. I sad možda je voda negdje tamo preko brda, a možda i nije. Možda te kakva zmija čapne, a možda ti ne čapne. Šta znaš? Eto. Stvarno. Mnogo interesantno. Nešto ovdje, boga mi, propada. Ima puno nekakvih rupa, ja ne znam je li to sad, jesu to pauci, jel oni što se ukopavaju, jel to zmijuga kakva, jel nešto sam čuo, neko auto. Hajde. Dobro je da ima auta, ima ljudi, ima civilizacije, nećemo se izgubiti. I tako, da vidimo. Ja. Tamo je ono auto koje smo rentali. Fino neko auto. Boga mi, prava avantura. Ja bi čak volio da imam više vremena. Što je ovo? Sve se nešto trzam, boga. Vidi se da nisam baš čovjek od prirode, posebno u ovakvim nepoznatim terenima, pustinjama i tako dalje. To je ovo auto koje smo rentali, ja mislim da bi čak i sa njim mogli da se vozimo po ovoj pustinji, ali
Neka bolje ti, dedi na cesti, ostani. Sigurnije ti je tu. Znaš gdje ćeš, šta ćeš, kamo ćeš. I tako dalje. Ali ovo je san snova. San snova, dragi ljudi. Ovako nešto doživjeti. Znači, kad čovjek sebi ovako nešto ostvari. Ljepota, eto. Ajde, ja ću sada prekinem, ali naravno, idemo dalje, idemo dalje, idemo dalje. Premijeru koja se zove Hana vozi. Hana vozi terenca. Hana koja A klasu baš i ne smije da vozi najsigurnije. Ona je po njemačkoj odlučila se usred pustnije da se ufati terenca. Kakav je osjećaj, Hana? Pa dobro. Jel dobro? Kako se sviđa ova pustnja? Predivna je, posebno ono prije što smo vidjeli, sad se nažalost ne vidi više tako dobro. Kako se zove ta pustnja? Nešto na Mo. Mojave! Pustnja Mojave. Lenica nam spava. Dragi moji, evo.